Ovog vikenda televizija Pink u pojačanoj konkurenciji uspela je da izdejstvuje pobedu u dnevnoj gledanosti. U petak sa 19,64% Pink je bio najgledanija komercijalna televizija sa vidljivom razlikom ispred drugih programa. Emisije sa najvećom gledanošću su Grand Show sa 1.802.000 gledalaca, serija Nasleđe jedne dame sa 1.063.000 gledalaca, Put oko sveta by Dule i Radojka sa 1.133.000 gledalaca. Šopingholičarke je pratilo 1.010.000 gledalaca. U subotu televizija Pink je bila drastično najgledanija komercijalna televizija. Sa udelom od 21,79% naš program je ubedljivo privukao najviše publike. Kada pogledamo odnos naše udarne emisije Zvezde Granda i udarne emisije drugoplasirane televizije Prvi glas Srbije, jasna je prednost u prime time-u. Odnos je 31,10% u korist projekta televizije Pink. Pored emisije Zvezde Granda koju je pratilo 2.048.000 gledalaca, veliku gledanost u subotu ostvarila je i emisija Magazin In sa 1.598.000 gledalaca. I u nedelju televizija Pink je zabeležila prednost ispred konkurencije. Sa udelom od 18,50% naš program je sveobuhvatno bio najgledaniji. Emisije koje su ove nedelje privukle vašu pažnju su Trenutak istine sa 1.690.000 gledalaca, Nedeljno popodne kod Aleje Kiš 1.668.000 gledalaca, Show snova sa 1.558.000 gledalaca i Paparazzo lov koji je pratilo 1.604.000 gledalaca. Uz nacionalni dnevnik i juče je bilo 973.000 gledalaca. Televizija Pink. Izbor građana Srbije. Hvala na poverenju.